Amasan KukiTangpa thusim ngai jing ho le subscriber ho na bon chabin thusim tha ngai ki din kain le mo ve subscribe a bol pi a share a na bol pi viewers ho na chung che owa zong ke pa thu kain seyin chule lungset en subscribe bol lo line hi le subscribe ne hin bol pi in lang notification bell ola nei koi pi in tin ka hong ta ve loi le pai te ho tunia in sei dio hi a hi le Hyundai Car min thang ta hin sim do pa chang yu yung thusim in sei dio in ama thusim hi ketil kho na dinga phat ta hi je chun abula konin anangai lang a chai na ge anangai in chutile ketil kho na in ei thei dio wa ka ge la hi chi thusim hi ka hin sei hi tun thusim chu anangai pan tau hi te Hyundai hi Maruti Suzuki ban ta India gam sunga car ki zu do tam pen a hi Hyundai hi koi penin ain sim do ham na het kha jing ta em South Korea chapang khanin ain sim do ahin amin chu chang yu yong akiti aneu lain ni khana ni ve ne ding hol nan nidan som le sagi sung na anatong ji e houding lunggel anei ji chun indal han vel tam pi zong anazam mang ji e mấy cả dị ham toilet dị ham hi lo le gal dị ham ama business hi ana chabai ji in la lung hlo helin na ana tong zom jingin leiset pumpi a car hoi ta Hyundai a hin sem do tan a hi nang zong wang se na ki sa kom ji em wang se na ki sa le hi che video hi alung ke jin anaven aji chu hi che video hi nahin kho khel na thei thusim kahin se a hi anangai taw hi te loina paite ho hi chi thusim hi 1915 vela hongki pan a hi tai korea gama miken the insung khana chang yu yung ahong ping tan a hi pa hi low ball mi a hin achate mi sagi zen wa anading chun nilum kejin lowa na atong ji e chang yu yung chun lekha sima oza a panding chu thanup na khat a hi hinla gen theiwal in abangkom le anne lowa a imuji a hi tai hitabang khoma chu gen the a hi ji uchun ama ding chun lekha sima oza a panding zan mang abang jeng tan a hi sumle pai din mon hoilo ji chun chang hin apalo na to na nilum kejin akithopi jin a hi abangkom le gan choho abekol ji in chuti lovin jong thing atan ji in kailhanga ju din apoji e city a ho hin khomandan ho amu teng alungyal alamdang hle ji e theng sena kibon won theng ho chule ne le cha a boina nei lo itabang ho amu teng aman jong ei jong hi city a ki le hin khomandan chum jek te jin te ti hi alunggela a jin a hi ama boina khat chu a hi le kumsom le kumgu bo ki hiza kanu le kapan city a cheding eiza da diu a hi tin agele hichilai ta chun newspaper khat amun naw naitum bel copy khatna chun construction a na to ding a ume na tong ding a ki hole ti hi amudo tan hi ama gela chun kanula kapa ki HAHSA le eiza da unte tin 1932 kumachun insungmi te HAHSA lovin inako na chun anazam thotan hi achin konan town agalong tan hi hicheba construction project achun tongdin anapan sa tawin hi hichimuna anato to asumlo abet ka le rom asan hinla ama thatta asum alo masat pen hi ji chun alung thai thobin hi hiche alung thai na asot jodi pon hi aji chu in ahin dal a ko na anu le apan ahol le jeng thon hi thani jovin anu le apan agamudo thon tan hi pa in pho in ahilin azolin na chang salin in langa din apui do thon tan hi in ale lun jovun lo na to gan cha chin chule thing tan ti ho ato lui ho ma chu atong pan kit tan hi hinla chang yu yong chu alung mong thei mong pun a hi je phat jo se in construction site chu agel jing nge construction site a phat mandan ho chu agel jingin all in construction ho achun alung lu che tan a hi chang yu yung in kele chu a in kote chu akepa thei le un a hi hinla ama chula aning alai kitelin town city lang cheding jeng chu
agel tan ahi hiti hin ni weizen indal han anazam mangin ahi phat chom khat tauna na ato zo tiang apa in ahin hol do kit ji in nom lo sa san in lang akile ki ji e hiti chun akigo wam phelin kum som le kum get hong thin in dal han azam ki nin Seoul kopi South Korea capital chu agawa lutan ahi Seoul kopi alun na hin amasa penin construction site da na atongin phat chom khat zawin factory a to ding ahin kimu kit tan ahi factory a chun assistant panmunin na atong tan ahi hechi ato lai hin bokhenung store a delivery boy to mun amukit tan ahi delivery boy a ato na ahin thalojong ahoi dom tan hechi akon hin amalam ahong ki hong pantan ahi hechi a ato na ahin amazong athanom la in ahi kita ta le thanom ta na ato ji chun store nei pa chu alung thai walin hechi chun thagup sungin delivery boy a konin alado in manager post apitan ahi 1937 kumhin rice store nei pa hi nasat ta in ahongdam motan nato na ho zong vekal zo dinga akigin sat lo phat chun rice store chu chang chu apitan ahi heti chun kum som ni le ni ahong lin hin rice store nei pa chu ahong hitan ahi heti chun aman zong rice store min chu ahin khialin kyon gil rice store ahin satan ahi chule aman ahin sepi khat chu ahile aman hlom hinla athil hoi timely delivery low price high quality timely delivery hiti chun a business chu akhang to ma jeng in ahi ache hoi lai ta in no da thu umlowa in langa kile do onading khat ahong so ki tan ahi chilai pha na chu korea hi japanese te khuna ana la ju anahin Japanese sepai hon bu aphat cha amu theina di bin Japan ten rice store se ama ho khut noya akoi ta bin ahi hichi phat lai hi ahi le World War second lai chu ahin Japan ten World War ni anado la ju chu anahitai chang yu yung rice store yong chu Japan ten ala la wa chun ajaw khatan hi chun in langa kum khat zen ahung do in ahi 1940 kumin 3000 won loan in ala in edo service garage ahongki nin hinla wangsit ta in garage mejin aka in sangthum won lona ala zong chu ki chai hil ki tan ahi ama boina pen chu ahi le loan dit kit ding chu ahong hitan ahi hate cha akigyal nungin aman sangthum le janga won chu loan alaki nin ama sa asanga lin zo garage khat ahong ki tan ahi ama hi gun chu ta na tong mi ahi je chun customer ahin nei hoi kitan ahi kum thum sung chun sumtam pi ahin lo do tan alon la ho akisa chai jin keu hilowin a in ko te jong aga ki pujin khopi a pi tai anna to hoi ji in ama gere sa na tong jong ahung khangin khana konin mi som git ahung thing tan ahi hinla wangset ta in Japanese gop min galaya mancha ding thil ho sim na din ama grace to chun steel factory khat mars abol kit tabin ahi hiti chun chang chu a business ho jo se aki chai de ki tan abula kona ki pan phakit din a tai alang khana avet le garage achan to seol lang avet ki jong le boina kit hichi chun a in ko te se to khosung lang a hin zon kit tabin ahi chang chun sang som nga wun saving anaki bolman ahin hiya chun alung a all domin ahi aje chu business ball kit ding ati ahila ki pat na ding sum chu akhuna sa ahi je chun gal ki chai chu anga tho tan ahi September 2 1945 kumin Japan te ahung ki surrender tawin ahi le Korea te injong zalen na ahin mungal tawin hiye chun changjong Seoul lang azon kitan garage ahong phakitan ahi amin chu Hyundai Motor Service asatan ahi USA ten Japan te azo je uchun USA te Korea gamsunga chu athunei ma tawin hiye chun USA Army ho gari ho jong
ahin sim pantan ahi som khat zawin aven ahi le USA 10 sipaite nading building ahin sa pantawin ahi le construction langa lunglut sa mi ahi ji chun atha be in ahung thanom do kitan ahi 1947 kumin Hyundai Civil Industries hi ahin pantan ahi hiti chun contract neo ho ahin la pantan ahi kumthum sungin a business hi anamachal le tan ahi chule contract lin jong ahin mu pantabin ahi hinla changin a struggle hi chana ki chai ahi di poi June 1950 kumin South Korea le North Korea ahong ki do pan ki hlontai South Korea 10 North Korea te ahin lel thim tawin Seoul khopi la na ding chun North Korea 10 ahin kim vel tawin hi chun mi pi ho chu azam loi kitan hichila achun chang zong anazaw khakitan ahi hinkho nadin saving izat ham chu kipo in business dalhan khopi danga amazon azam do kitai hiche kido na ahin America in South Korea akithopi in ahi galai ta changin amu do chu ahi le galai ya apoimo chu warehouse army headquarter 10 hiji chun chang chun project asemin na atong pan kitai hiti chun project tam pi ana ahin tongin alos kom zong om da poi hinla project ho ahi ding bang le aphat cha na to achai ji chun US officer ho along thai le tabin ahi 27 July 1953 kum chun gal ahong ki chaitan hinla na ana to sunga chun US te to chang relationship chu ana hoi le tan ahi hiji chun to ding project ho amozing tan ahi gal le tul ji chun South Korea khopi ho chu asigam hiltan ahi hinla government in khopi chu simphat ding lunggel ahin nei tabin ahi South Korea khopi simphat na ahin Hyundai Civil Industries hin nasata pan ala ahi ama hon project abol ho chu expressway nuclear plant dam ti ho hi anhi je chuzubin 1960 kumin Korea government in policy tha ahin nejin Hyundai hi car repairing a konin manufacturing ahi nading lama phachom ta ahung hitan ahi adi ta achu agam sunga economy sem hoi na dia hichi policy tha chu government ahin sem ahi policy tha chu ipiham ti ahi le foreign company ho in direct a agam sunga na ahung to thelo ding ato anom leo agam sunga company khat to tie up himasading tina ahi hichi dan tha hung ki sem hin Hyundai dingin kot hoi ta ahin sem pi tan ahi changin hichi opportunity dan tha chu mangsan 1967 kum chun Hyundai Motor Group of Company chu ahin pantan kum khat zovin 1968 kum chun Ford to partnership ahin bolhon tan ahi ulsan khopia thagup sungin len ta khat assembly plan ahin tungdo tan ahi tuni chanin leise chunga automobile plan la alin pen ahin la ye hiche plan na hi annual production capacity hi 1.6 million unit ahi gamchom choma kona them gil na nei na tonga 75,000 employees in na ato ahi joint venture adin Ford Cortina le Hyundai Cortina launch ahin bol pantan ahi Ford hi ahi le American company ahin America gama lamlin ho a thaile ding dana ahin sim leo South Korea gam sung galje a bomin lamlin ho asu se je chun Hyundai Cortina kisem hi nasata in failure lo sapna khat ai khatam ahi company chu nasata in alostan ahi mi hon asum sunu chu ale thum tawin ahi hechia alos na ho kisu to man lovin 1969 kum chun tui ahung len in tui len chun ulsan muna car factory chu tujin achuk tan ahi company chu kha zeng dingin a tan ahi changin lo sap na hi anha to wal ta je chun
angai na bangin anagel tan ahi lungthalowin plan car factory ho ahin sim hoi ki nin problem zo se face abolin Hyundai Cortina chu ahin sim ki nin market na ahin hlado ki tan ahi le tu chung alo hing le tan success zong ahong hitai Hyundai in ama chang mina car launch abol chu Ford alung thlai ki tapon aji chu South Korea gama Ford chu min aha het pun ahi hiti ho ji chun company te ni ahong kinok mo tu tawin ahi hi chun 1974 kum chun Ford in Hyundai to a relation nu chu abot tan tan ahi Ford in ada hla hi Hyundai dinga hla sam na len pen ahong hi khatan ahi aji chu hichilai khanga chu Hyundai hin car manufacturing technology i macha anane lo lai ahi ti chan chu Ford chunga anakinga ya anahi hichiji hin chang hin car manufacturing technology share bol pi thei ding partner ahol pantan ahi hichilaya player ni wagon arle General Motor te ni masanga proposal anawetsa in hinla amanin jong reject anabol pi ki hlone chubana chang hin japana Mitsubishi te to deal bolding agong ki nin ahile ahin pompi un final abol tan ahi japana Mitsubishi in Hyundai to manufacturing technology share bolding chu anom tan chujawin Hyundai in ama kar chu ahin kisem pantan ahi hichi Hyundai ama ho kar sim na ding chun British Reliance Noya company Austin Morris a former managing director George Turnbull chu hire ahin bol tawin George Turnbull in jong hichin na to na dingin engineer mi nga hire kitan ahi car body design expert chu Kenneth Bernard car engineer chu John Simpson le Edward Chapman BRM British Racing Motora anatong former chassis engineer John Crosswade chule chief development engineer Peter Slater hitobanga professional highly skilled neho Hyundai simnading chun apangun ahi hichilai ta chun South Korea government in car company ho koma mizo sedei thei manbai dewa mizo sen effort abol thei ding car sim din thupi ahin nei tawin chule hichu made in Korea kitiding ti hi ahi hichi thupi chu Hyundai in car sim na ding factory plan asim do pai ngal tan government thupi jujin car ahin sim pantan ahi 1975 chun Hyundai in ama ho so mo car khat launch ahin bolun car min chu ahi le pony akiti hichi car hi affordable ahi na chung chu na design jong ahoi sa in ahi hichi car pony hi Lolhinna dan chu South Korea gamsunga car bazara 80% a capture zobin ahi hi chun Hyundai hi car company la a alien penin ahong umdo theitan ahi hichi ponies ahin sem do zo hin chang hin lak thum car sem beding to gon ahin nei ngal tan ahi le mi pi chun athe mo chanun hi piji ham i tile South Korea gama car demand to 30,000 bo ahin i atile chuzat zat asim gut ham mingol decision la ahi anativin ahi hinla aman ana gel chu thilen ta le thupi ta ana gel ahi ama hin South Korea ako na ahin podo in gamdang azong ahin zu pantan ahi 1982 kumchun British market da Hyundai ahong lut pantan ahi ahong lut kum mamahin Hyundai in 2993 car azu do zobin ahi heti chun achalbe in 1984 kumin Canadian market a pony 2 chu launch anabol kitan ahi affordable car ahi ji chun ahung min thangma ma jeng tan ahi Canadian market a alo thing kitan ahi tu chan hin Hyundai hin gamtam pi ha mi henin ahung umtan hin la America gamsunga tu chan hin alut thei la je aje chu ipiham itile emission norm hi ahi pe ne Hyundai ya hi perfectly a akifit
to theiloji ahi company in American market na lu thei na ding chun emission norm dungzuin car khat ain sem do ki nin amin chu ahi le Hyundai Excel akitin hichilai ta chun America gama chun second hand car bazar che hoi lai ta ahi ji chun Hyundai chu hichi second hand market chu target na nejin 1986 kum chun second hand car man to kito chun Hyundai Excel chu 5-year warranty to ahin zu pantan ahi ama hon anatu uchu alo thing le un ahi Hyundai in kum khat sungin 1,70,000 car ahin zu thatawin ahi le car company dang ho chu lungdong lewin atha jeng in ahi amas a sangin hongkhang to zep ki nin 1987 kum chun 2,60,000 car zo thain a ki nin ahi hichilai phat na chun Excel car hi America gama top selling car anahi Excel car hin leise pumpi a major car company Hyundai hi henin ahung tan hinla car affordable technical issue them khat in cheap Korean brand tinjong anasai tabe ichije chuna phat mo na chu la do din engineer hon experiment azat zat hin bolun RAD center jong tampi an hongun research phat sot pi bolnungin kum 1990 chun Hyundai sonata le Hyundai Accent future loaded car market na ahin lado kitat ahi loi le paite ho hichite ni hi alo hing the in ahi hiche chun worldwide reputation jong ahong sang tan ahi tu din munin kisai le Hyundai hi top 100 brand la azaw phan ahi Toyota le Volkswagen ban ta a production langa Hyundai hi third largest car maker company ahi ama business hin 193 countries alu ahi last year in Hyundai in 6,848 million units worldwide sell abolin ahi India gam sunga 8,07,067 unit azu do zowin ahi India gam sunga jong record anakisim do zobe Hyundai hi tu din muna hi India gam sunga second largest car maker ahi tu tua architect pi hi Mahindra le Tata ahi je chang hin long thalo hela gut na nei ta thu hat puma ato zom jing je chun leisit chunga top brand la azaw sa keu hilowin South Korea gama economy le development na jong contribution len ta anei zowin ahi loite ho chang thusim inga yu chu hi chan chu hintin ama thusima ko na ekijil do theu chu belew hen gen thei ta hi jong lew hen ahi lo la ha sa ta hi jong lew hen ama banga hi igu nuwa tho hat na inewa tu na inewa ahi le Lolhinna lampi chu achama hong ki hong ding ahi je Lolhinna ki ti chu nang la ke khona ki ngai ahi je ye chun ama thusima ko na ikitil khowa lungthla na nei hon jong atha a kitil kho na nei wa to ho itham ho ilolhin ka sewa pan ila theina diwa ichi motivation inei theina diwa thusim he in ki se hi jele angai lung ke zo se na bon chawin ka ki pana na chung che nawa pen sejen tule mabana jong iti ahi nei support ning diu hi na nom pen hi jele ka ki fa e kan chen